Gitondo ibintu byongeye kundisura mu bisozi cyandukanye cyane cyane ya Fizi byakomeye cyane mama 30 ikomeje gusakirana n'uwandi gisirikare cya Fardc ni mu gihe kandi iwarikare naho hazindukiye ikitwa urugamba rudasanzwe mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta yindi nkuru ihari, ni urugamba rukomeye kuri axis zitandukanye, byose bikomeje kugenda biratuma abaturage benshi bava mu byabo abandi barahunga. Ni mu gihe rero kandi bitangazwa ko Wazalendo na Fardc bakomeje kongera umubare w'ingabo bafite mu bice bitandukanye, yaba mu bice bya Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Ni mu gihe kandi ari makuru agaragaza uburyo ki hari abakomando bamaze iminsi batozwa bamaze kugezwa mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nta kindi kibazanye n'urugamba rukomeye mu misozi ndetse no mu bibaya bitandukanye bigize uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko FRDC ikomeje kugenda itegura ibitero byinshi by'indege ndetse ari nako ivuga ko bizatanga umusaruro. Ni nyuma y'uko hari stoke y'intwaro ya M23 muri Warikare FRDC erutse gutwika igira umuyonga ikoresheje drone za gisirikare. Ibyose rero bikaba byabaye ndetse bifatwa nk'intambwe ikomeye FRDC itemye ikoranabuhanga ndetse bagaragaza ko iri koranabuhanga rigomba gukoreshwa mu zindi operasiyo zikomeye zo kuba bakigarurira ndetse banagira ibyo bakora mu rwego rwo kugira ngo bongere bagire ubugenzuzi mu bice bitandukanye. Bihagaze gute muri ho plateau ni imirwano muri territoire ya Fizi nuko. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko no mu bice byitwa Rwiru naho urugamba ruracyakomeje ndetse nayitwikiriba naho nuko. Turareba rero kandi situation iri sange nyuma y'uko bitangajwe ko abaturage barashwe ariko impande zihanganye M23 ndetse na Fardc bakitana bamwana, ariko abaturage bo bari mu gahinda gakomeye ndetse no mu marira. Nivyo tugiye kureba turebe iri kugenda ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko Informa ugiye kutubwira ibiri kugenda bigaragara ndetse nuko byifashe. Bwana Karemba Aimable urakomeye? Yego ndakomeye kandi ndasuhuza abavandimwe n'inshuti zacu. Amakuru yo rwose ni amakuru adasanzwe tuzanye. Yego Aimable, tudatinze ndagira ngo rutubwire situation y'ibigezweho ndetse n'ibiri kugenda biba kugeza ubu ratubwira ko byifashe gute Aimable? Ni imisozi myinshi itandukanye ya Sud Kivu wenda turibuze kugarukamo, turagaruka muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni byinshi biri kugaragaza kandi imirwano yo yakomeje yubuye yahinduye isura. Mu isura navuga yuko ari nshya itandukanye niyo twebwe twatekerezaga cyangwa twiyumvisha. Yego, ibi ni ibintu rero twese dukomeje kwibazaho iherezo ryabyo. Byadushoboye cyane kuko byaba ari FDC iragerageza kugaba ibitero by'abari ku ruhande rw'amama 30 baragerageza kugaba ibitero mu ishusho igaragaramo uburakari bwinshi ndetse kandi n'imbaraga nyinshi. yego, navuga yuko ibintu bitoroshye muri rusange mu bice byinshi bitandukanye turi buze kwinjiramo tukabwira uko situation ihagaze. Yego, ndagira ngo rero tudatinze duhera hambere wanzu tubwira ibihari dukurikiye bumve situation ihari iri kugenda bigaragara. Ni imirwano ikomeye rero yabereye mu misozi yegereye hano muri Minembwe. Ni igitero navuga yuko cyagabwe ku mutwe wa 23 mu misozi y'ahitwa Murungu. Yego, ni Murungu yongeye kugabwamo igitero n'igisirikare cya Fardc, aho FARDC abasirikare bayo baturutse muri pozisiyo za hano Baraka ahitwa Mukangi n'ahitwa Kirungu bakazamuka ku muhanda route nationale 5 berekeza ahitwa Murungu, Katembo n'ahitwa mu byerekezo byegereye Karenga na Kishura. yego, ni igitero bivuga ko cyari kiganjemo icyitwa Wazalendo ndetse kandi n'abasirikare ba Fdnb n'abasirikare bivuga yuko rwose bari bambariye urugamba dukurikije abaturage batuye mu misozi ya Itata, abaturage batuye Makunji n'abatuye mu misozi yegereye ahitwa Sibatwa, kuko aba bose babonye imiriro
yari muri ibi bice babonye icyitwa advantabayo idasanzwe cyane mu misozi izamuka iva Baraka berekeza ahitwa Marungu. Nibutse yuko ibi byabereye Marungu byabaye nyuma ariko n'ubundi ku munsi wose bivuga yuko guhera mu masaha y'ijoro mu misozi ya Tubangwa, mu misozi ya Tunambo, ngo umutwe wa 23 wari wiriwe uzana abasirikare b'ibi bice. Yego. Ibi bikaza gutuma n'ubundi ruhande igisirikare cya Fardc kivuga kiti niba mu misozi ya Tunambo, Ibashiro, Tumungu na Tubangwa no mu misozi yegereye Ngomeyano, mu byerekezo byegereye ahitwa Zawarungu hakomeje kuva imisambi y'abasirikare, bati aba bantu bashobora kuba bafite gahunda yo kototera imisozi yegereye Fizi cyane hafi n'ubundi no mu byerekezo biri mu nkengero za Fizi na Tanganyika, biza gutuma n'ubundi Fardc ifata umwanzuro wo kugaba igitero mu misozi yegereye Tumungu. Yego. Nyuma yaho hahise hakurikiraho iki ku zindi akisi? Navuga yuko nyuma yaho ku zindi akisi zitandukanye no mu misozi iva muri pozisiyo zo mu mujyi wa Uvira ndetse kandi no muri kuri uno muhanda w'Itoroshinari 5 uva mu byerekezo bya Uvira uzamuka hafi na za Kiriba ugana ahitwa mu byerekezo bya Sanje, igisirikare cya Fardc ndetse kandi uruhare rw'abafatanyabikorwa bakomeje kuzana imisada y'ibikoresho by'abasirikare ndetse kandi n'ibikorwa byinshi bitandukanye bikomeje guhurizwamo hamwe mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi ibitero byagabwe mu misozi ya Minembwe bihurizwemo no kujagaraza umutwe wa 23 kugira ngo ugabe ibitero mu misozi za Kamanyoro bibaba batanga nk'uko bo bari kubitegura mu ishusho fatizo z'abasirikare benshi bakomeje kohereza mu misozi myinshi itandukanye. Yego. Dukomeje tukareba ahandi uko bihagaze kugeza ubu biravugwa ko muri Prado Ruzizi naho ibintu bitifashe neza umutekano wahungabanye. Zora bitubwira w'icya update ufite nize kugeza ubu. Nutango muri Ruzizi ho nta kindi kintu kiri kwavugwa ndetse kandi nta n'ikindi kintu kiri kuhagaragara. Ni igisirikare cya 23 navuga yuko gikomeje kugenda kigabwaho ibitero bidasanzwe, ni ibitero bikomeje gushegesha uyu mutwe ku rwego ruri hejuru. Ni ibitero kandi navuga yuko byiganjemo imbaraga zidasanzwe zikomeje gukoreshwa na Fardc mu ishusho fatizo cyane aho igisirikare cy'u Burundi Fdnb ubona yuko bakomeje kugenda bazana amayeri menshi atandukanye, aho bavuga bati twebwe twazanye abasirikare bayobora ku mirimo ku rugamba batandukanye n'abo twakoreshaga kera, twamenye ko gutsindwa kwacu atari imbaraga nkeya ahubwo ari tactics zidasanzwe tutagiye dukoresha. Niyo shusho fatizo ubona iri kugaragara mu cyaro cya Ruzizi ndetse kandi no mu misozi itandukanye powezero muri rusange. Yego. Kubijyanye n'urujya n'uruza byo uratubwira ko biri gukorwa gute ubwo twinjiye kuri deployment? Deployment zo navuga yuko ari mu misozi yegereye hafi ikiyaga cya Tanganyika, ngira ngo navuga mu misozi yegereye Kibungo muri Baraka nk'uko nakomeje kugenda mavuga, navuga ko ari mu misozi ya Makunji hano hafi ibitaro byegera ahitwa za Patanga, hafi imisozi yegereye za Marindi, Makunji, mu misozi yegereye hafi n'ubundi muri pozisiyo za Musingiro ku muhanda w'Itoroshinari 5. Ni ibikoresho byinshi biri kuva hariya mu gihugu cy'u Burundi muri pozisiyo za mu byerekezo bya Mwange, Rumonge, mu byerekezo bya Mutumbara na Gatete, biri kuzanwa mu mato menshi cyane atandukanye, bigatuma biparikwa rero muri ibice bitandukanye n'ubundi byegereye ikiyaga cya Tanganyika byo muri Fizi kugira ngo n'ubundi ibikoresho byose bikoreshwe ku murongo w'imbere ku rugamba. Gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya Fardc n'ubundi aho bavuga bati mu gihe twaba dufashe imisozi Kidija n'imisozi yegereye Kingwengwe, bishobora kuba byatworohera kuba pozisiyo zegereye Sanje ndetse n'imisozi yegereye muri bino bice bya Maya Moto dushobora kuba twabikontorora, rero bikaba byanatuma M23 igabanya bino bice kuba bakomeza koherezamo abasirikare n'ubundi bari kuva mu byerekezo bya Kamanyora, ubona ko bari kwituma begera imisozi ya hano za Ruvungi. Yego. Haba Bwana Karembe Mable kugeza ubu muri izo operation ziri kuba uyu munsi hari ifungwa ry'imihanda ryagaragaye, wenda akaba ari ibyerekezo bimwe kuri ubu bitari gukora bitakiri nyabagendwa? Ibiri gukorwa cyane
cyane biragaragara yuko bari ku ruhande rw'isika cy'umutwe tw'uma 23 ubu situasiyo iri mu misozi yegereye ahitwa Amomosho mu hafi y'imisozi yegereye Kamanyura ku muhanda umanuka gato werekeza ahitwa Kakamba hafi n'umuhanda n'ubundi uva Sanje werekeza ahitwa za Kamanyura cyangwa se n'ubundi mu mahurizo y'imihanda iva Ruvungi werekeza za Sanje no mu bindi bice bitandukanye. Yego. Aha nta muturage wemerewe gutambuka uko yishakiye kuko n'ubundi bari gukeka yuko icyitwa wazarendo ndetse kandi abasirikare ba Fardc cyangwa Fdnb bashobora kugenda mu kivundi cy'abaturage bashobora kuba bakwinjira muri bino bice. Gusa bitabujije ko abaturage bari kuva muri ino za Fardc bajya muri ino z'amamakuru babonye inzira bashobora kwinjira muri ibi bice, ariko cyane abagerageza kwinjira muri ibi bice basanga bari guca mu nzira z'ubusamo ziganjemo ibibaya, amashyamba cyangwa se ibishanga, cyane cyane nk'abari guhunga Uvira. Urabona ko noneho umuhanda bari gucamo ni umuhanda uva ahitwa za Kalungwe uzamuka werekeza ahitwa za Munanira mu byerekezo n'ubundi bigana hafi neza muri pozisiyo zigana ahitwa za Kiku. Urabona ko situasiyo n'ubundi uruhande rw'abaturage bo bakomeje kubabazwa bikomeye cyane ukurikije uko situasiyo ihagaze. Birumvikana ko nk'umuturage uri guca mu burasirazuba bwa Uvira yerekeza hano mu bice bya Munanira biri buze kumugora cyane kuba yatabara ubuzima bwe kuko n'ubundi bice ari kubamo gucamo n'ubundi urumva ko ari guca muri pozisiyo navuga yuko ari risque zone. Risque zone ushingiye ku kemable? Ni risque zone kuko mama ko yego iri Makobora mama ko yego iri mu misozi ya za Makobora, ariko nanone n'ubwo iri Makobora navuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc naho bari mu misozi yegereye Makunji, bari Kishura, bari mu misozi yegereye Karengera, bari mu misozi igana hafi na za Kamombo. Tumaze iminsi tubona abasirikare bari kuva mu bibogobogo bagana muri bino bice, amaze iminsi tubona biri kubera ku Wezero. Ni ukuvuga ngo umuturage uri kuva hafi n'iyo misozi ya Zamunanira atambika mu burasirazuba bwa Uvira agana ku cyerekezo cy'umuhanda Rute Nationali 2 uva mu burasirazuba bwa Uvira werekeza n'ubundi mu misozi ya Minembwe, ashobora kuza kwisanga yanakuye wenda muri bombardement n'ubundi zivugwa ziri gutegurwa n'uruhande rw'igisirikare cya Fardc abafatanyabikorwa babo, kandi no ku ruhande rw'amamoko kimwe baravuga bati mu gihe baturasheho mu misozi ya Kamombo cyangwa mu gihe baturashe mu misozi yegereye Kiku cyangwa mu bindi bisozi no mu bindi bice byegera hano mu misozi yegereye mu bikuyu bya nyakwigendera nyakwiza, bishobora kuba byatuma n'ubundi igikorwa cyo kuba habaho kurasana ku ruhande rw'igisirikare cy'amakumyabiri n'umutwe na Fardc muri rusange, gishobora kuba cyabaho n'ubundi umuturage wahungiye muri ibi bice akaza kwisanga n'ubundi gusubira inyuma bimugoye, kuko urabona yuko mu masaha ari imbere hashobora kuza ko kurasana byanga bikunda, kuko ibice byose navuga yuko by'ingenzi abaturage bakaba bari kuba bahindura inzira ariyo guhungiramo burasirazuba bwa Uvira, ubona ko byamaze gutangatanga cyane. Yego, Bwana Karemba Aimable, ndagira ngo noneho nkubaze ku mipaka hariya hafi Kavimvira aho bicunzwe gute? Twabonye Dr Edouard Bizimana avuga ko nta gahunda yari yo gufungura umupaka wa Gatumba. Ndagira ngo nkubaze Kavimvira aho bihagaze gute kugeza uratubwira ko ishusho riharariye kuri border? Kavimvira ho harinzwe n'abasirikare ba Fdnb, hari abasirikare bazanwe n'intoranywa barenga 653. Yego. Ngira ngo bagiye babona amafoto agiye atacara ku marezo sosiyo, mwagiye mubibona yuko ku mbuga nyinshi hagiye hagaragazwa amafoto y'abasirikare b'Abarundi bivanzemo n'abacancuro barenga 100 barenze bino bice. Yego. Ubu igihe ari Kavimvira harinzwe n'abacancuro b'Abahibo Special Forces, bari harinzwe n'Ababiligi. Kavimvira kandi harinzwe na Hibo Special Force ya Fardc, harinzwe na FDLR. Igihari nuko n'ubundi nta gahunda yo gufungura hano mu misozi ya Gatumba, kuko n'ubundi bo baravuga yuko nubwo Uvira yafashwe ariko mu misozi yegereye hano hafi na za Muheta, Gomba, mu bibaya byegereye za Katongo, aha hose abaturage bahari abenshi barashinzwe n'ubundi kuba bari gukorana n'amakumyabiri igikora gishobora kuba cyacika umunota ku munota cyangwa isegonda ku isegonda. Abo uvuga ko ari Ababiligi, uvuga ko ari abacanshuro, bambaye iyihe mpuzankano? Bo akenshi usanga bambaye furukomba n'ubundi isanzwe yabo ubwabo igaragara mu ishusho itandukanye n'iy'abandi ku ruhande rw'aba-Blackwater, ariko Ababiligi nabo usanga bambaye inifomo yenda gusa n'iy'aba-Blackwater, ariko nanone ikoze mu ibara ritandukanye, ntiwamenya ngo
n'ababiligi kuko ntabwo aba ari ibendera ry'igihugu cyabo gusa iyo ugiye gukora ubushakashatsi kuba bari hafi yabo cyane no ku ruhande rw'umuwazarindi mu basize cyangwa umusirikare wa Fardc we aguha kuri kwa nyako akubwira yuko hari ibyiciro by'abacanshuro batandukanye baba barazana. Yego, Aimable Karemba, dukomeje n'aya makuru kandi noneho tujya hitwa mu bice by'ahitwa Kahungu, ahitwa Rwiro, ahitwa Kayanja, naho M23 gabwe igitero gikomeye navuga ko ari karabutaka. Urangimira mbibwira abadukurikiye ubwo tugarutse tujyana n'ubundi no mu yindi misozi naho turebe iri kugenda biba. Amakuru atugeze ari guturuka muri Sud Kivu aravuga ko abazarendo mu mutwe wa Laila Mutomboki bagabye igitero gikomeye ku birindiro bya AFC M23 ahitwa Kahungu, Rwiru ndetse na Kayanja. Nyuma yo kwirukana izo ngabo mu birindiro byazo, aba bazarendo bakomeje gutera imbere berekeza mu gace kahitwa Katana, aho bakomeje bagaragaza umwotsi w'intambara. Andi makuru yize baravuga ko ingabo za wazarendo zaturutse impande zose zikomeje kwegeranya imbaraga zigahurira mu mujyi hafi ya Bukavu, bigatanga rero ko bari gutegura igitero gikomeye. Mugero bigaragara ko mu minsi iri imbere na Bukavu ishobora kuza kuberamo imirwano kuko abazarendo bari kugenda barwana basatira ibi bice. Ndagira ngo Karemba Aimable tujyane ku indaxi nyuma y'ibi ngibi tubwire n'ahandi uko bihagaze. Rufango kuzirandi aksi z'urugamba navuga yuko ni nko muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Aho bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko hasi n'imisozi yegereye Kibuwa naho habayeho kurasana gukomeye hagati ya wazarendo ndetse kandi na mama 23. Yego. Ni wazarendo n'ubundi zikomeje kurasa mama ko turi muri iki aho bashaka gufatira imisozi cyo mu kibati bakingira za Kishanga muri Tetwari ya kandi bagafata n'ice by'ingenzi byo mu kibatara muri Warikare, bagafata imisozi myinshi itandukanye itangatanze ibi bice. Rero biri gukorwa hano bari gushyika cya Fardc nyuma y'uko n'ubundi bice hamaze imisohorezwa aba FDLR benshi, wazarendo n'abandi basirikare batandukanye bagomba ngo kwirukana mama ko yatsinze cyangwa kandi kana. Yego, dukomeje ndaya makuru mu yandi makuru. Hari raporo imaze gushyirwa hanze n'umunyamakuru Daniel Micombero igaragaza ibyo M23 yangije ubwo yasokaga muri Uvira cyangwa ubwo yari ninjiragamo. Bagaragaje raporo ranyemeranye isomera abadukurikiye ubwo turagaruka utujyana noneho no mu bice bigenzurwa na mama 23 naho tubwire biri kugenda bibabwana Karemba Aimable. Ni mu gace kahitwa Kabimba muri kari mu majyepfo y'intara Kivu y'Amajyepfo, haracyagaragara ibimenyetso by'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bavuga ko byakozwe na M23 nkuko byemezwa n'abatangabuhamya baho. Ku kirombe cya sosiyete Eseke ahahoze huzuye ibikoresho by'ububiko bw'ibikenerwa mu mirimo y'iterambere, ubu hasigaye ibiro byasawe, kontineri zarasataguwe n'imyanya irimo ubusa, aho mbere hateganywaga hari ingunguru za Goudron. Byose rero bikaba bivuga ko byasawe na mama 23. Umwe mu bakozi baho yagize ati binjiye hano batwaye byose. Abasirikare 23 basawe Goudron nyinshi yakoreshwaga mu kubaka umuhanda, bityo rero bahagarika imishinga y'iterambere. Abaturage bari bategereje amakuru avuga ko hafi 30% by'ububiko bwibwe ku gice kinini cy'urubuga na 25% ku kindi gice cyari gifite hafi icya kabiri cy'ububiko bwose. Ingunguru zari zipanze neza, none hasigaye imyanya irimo ubusa. Abo nkuko rero babivuga, baravuga ko isahurwa rero ntiryagarukiye kuri Goudron gusa. Baravuga ko ari batterie na za moteri zitanga amashanyarazi zigera kuri 80 zibwe, mudasobwa, ingunguru za petroli na za mazutu zose byaribwe. Ibindi bicuruzwa bya petroli byasutswe hasi bitera kwangirika gukabije. Undi mutangabuhamya yagize ati batwaye byose, batiri n'imigozi, amavuta ya antiluyi, nta na kimwe kuri ubu gisigaye. Ibi bikorwa rero bikaba bavuga ko bigize ubugizi bwa nabi bizatumye bamwe mu bantu bahunga. Umwe mu bakozi ukora ahangaha waganiriye n'itangazamakuru yagize ati igihe basahuraga twarahunze, ku cyumweru twumvaga amasasu n'ibisasu bikomeye. Ibi byateye ubwoba bwinshi, bihagarika ibikorwa byose by'ubukungu, birongera bituma abaturage bahangayika.
ku baturage ba Uvira n'ahitwa Kabimba icyizere cy'iterambere cyaranyunyutse. Amwe mu makuru aragira ati imitima yacu irababara, twari twizeye ko akarere kacu kagiye gutera imbere, bizarangiritse byinshi, ni igihombo cyagaragaye kandi byose biragoye kubisubiza ku murongo kuko hangikiritse byinshi. Karemba Aimable rero nuko abatangabuhamya babivuga. M23 yo yari yatangaje ko nta mutungo yigeze isahura, ariko leta yo iri gushinja uyu mutwe ndetse ikagaragaza nuko babikoze. Nkuko rero abatangabuhamya babitangaza, twe tuzakomeza dukurikirana ukuri kwibingibi. Bwana Aimable rero ndagira ngo tujyane ku zindi agisi, naho muri by'umwihariko hagenzurwa n'amamakuru atatu, yaba kuri training wingi ndetse no muri societe civile ziraho M23 igenzura. Utubwire byinshi. Urakoze rero, wakomeza Aimable. Rupango ikindi kigaragara ni imisozi y'ubutembo, cyane cyane na misozi ya Marite, ni imisozi yegereye hano mu byerekezo byegera hitwa Ubusiro, mu byerekezo byegera hitwa za Kabiyabo. Aha igisirikare cya Fardc gikomeje kohereza abasirikare benshi cyane. Aha ni ibitero bishaka kugabwa ku ruhande rwa Fardc biturutse mu burasirazuba bwa Rubero, nk'uko biri kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Urabona rero uko umunsi ugenda uzaza undi, urugamba n'ubundi rushobora kuza gukomeranitse kandi rukaba n'ihurizo ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Rwose ibintu ntabwo byoroshye habe na gato. Ntibyoroshye. Hari gukorwa iki ngo bizorohe Karemba Aimable? Nta kindi kiri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa makumyabiri wenda nko ku ruhande rwayo. Navuye ko namo hari abasirikare benshi bari gukura hasi n'imisozi ya za Masereke, abari gukurwa mu birindiro bya Rimbongo, bazamurwa ku muhanda wa kabiri bagana hafi y'umuhanda wa Rubero Musenene kugira ngo bagotere hafi. Fdnb ikomeje kugeza abasirikare benshi muri pozisiyo za Katwa, umusozi witegeye Rubero ndetse kandi ukitegera na Butembo. Urabona yuko ntavuga yuko ahubwo atari ugushakira koroha, ni ugukaza muri kugamba ku ruhande rw'umutwe wa makumyabiri kandi no ku ruhande rwa Fdnb. Yego Karemba Aimable, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane. Wowe dukurikiye bwa mbere tuconda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.